Ania La Ketdin! Dilpen, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, tama panak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda? Iso nga ro dadamdamagak no nya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tabantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Dala, inakarudan. Nimlip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang ka dagiti lakok, mate. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan katawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na iti lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo, mapinagnina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagnina mo. Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan kan nga agsubsublay? Makamalas ka, mat. Ay na, orela ti malyaw idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukadaw. Anya, matday to'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas, mat. Kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo nang aglaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wama gumatang. Ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay ng pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abokado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen. Apay ayan nanang. Tunga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya. Anya ti kayat mo aya?
Ay, jay karne ti baka, naangarngatan. Kun kat, mabisin ka manag. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangiran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo dati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day ta digo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagrik-nak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo la day ta. Dilpen. Bakit akon? Kaano ka aya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka din nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sika. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taado ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manin ngagkapsot, mapanak manin agpalingkay. Ay, Wan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? No maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni naganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo, napakbat ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangk day ta. Nagbiling agpaiso day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Andi asyak. Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay. Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak batan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Ay, wan gayam. Pimples. Ah, adakyot ay pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayon samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utog? Taiso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala. Tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa. Tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko sa'yon. Kitanya ngay ti papananda no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklako itinateng kan prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga parakin ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod. Wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangagpay so ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mat nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ti pagatang mo na nang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan akmanen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaeng mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, oh. Jak kayatan na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti, mapanagpasari di balayaw inton rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka deti umuli. Ay katwa na, day talagayam. Parakan ka, ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangadam, anak ko. Day tangarot bantay. Taapay.
At dagayang balasang agnanaod dita. Balasang, nakaamamwam, At na naamamok a balasang nanang. nagngatumutan di tayan da. Anusak apasyar nanang. Kaya't mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok akwarentam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mutanay tilakok. Labsa-labsan nyo mutlatan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong mga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bitmutan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Di kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, tamaysa kan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.